Hej ljudi, RBS Mimica ovdje i imam sjajne vesti. Danas sam napravila puno ogrlica za LBS-e i LBS trake. Pa, one se nalaze u ovom koferu. I sada ću vam ih ja pokazati. Prva je... Prva neka bude... Aha! Prva je ova! Vidite? Sad ću vam pokazati lepo šta je na ovom kvadratu. Vidite? I sada ću ja to obući da vidite kako stoji. I eto ga. Zatim sljedeća je ova. I sada ću je obući. Eto ga. Zatim ide ova. Eto vidite, tako to stoji na meni. Au, mrzim kada padne. Sljedeća je ova. Ovako ona stoji. Sljedeća je ova. Predivna. Eto vidite. Sljedeća je ova s ovom ružicom. Eto tako ona stoji. Zatim ide ova s ovim cvetom. Eto ona ovako stoji. Znači malo veća i zato stoji ovako. Ali lepo. Zatim ova ogrlica sa zlatnim i ovim bijelim. Samo ne znam da možete da vidite. To je bijelo. Sada ću vam pokazati kako stoji. Eto ga vidite, ali nisam ga baš lepo namestila jer žurim. Stvarno nemam mnogo memorije na telefonu. Ovdje, ovo zlatno treba da bude u sredini, ali to ću namestiti. Zatim sljedeća je ova ogrlica sa ova dva dragulja. Eto vidite. Zatim ova traka za kosu. Evo vidite, ona meni jako cool. Mogu ovako da je nosim, a mogu i da je pobitnem, ali više volim ovako. Zatim ostale su još neke sićušne ogrlice koje ću vam pokazati. Ova plava, tamna plava, ova crvena, ova sa plavim cvetićem i ova sa rozim cvetićem. Znači to je ostalo, ali to neću sada stavljati, stavljati u modoj reviji kada snimim. Au! I to bi bilo to. Lajkujte, komentarišite, pretplatite se na Mimica LPS. I u komentarima napišite ako vam se dopada ova pozadina. Zdravo!